بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إن هذا بيت عزة المسلم فلنفضل على الله سبحانه وتعالى إلى سبحانه وتعالى شريعة ألقون منا همه فنوبي ألقون منا الشريعة مغنى دي دسكتين نبي إلى سبحانه وتعالى فنوبي كم أمتك وس إلى سبحانه وتعالى رسولك نبيك فنوا فوي إبامي هننge دين مغنى دي متكا إبامي هم ملمي قو تان ملمي قو دسكت دي متكا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الله سبحانه وتعالى وحي قرباني إبس أمة وي أمتك تمن إله إنذار قربا بيكله نفنوا أمة كم أمتك وس إلى سبحانه وتعالى إنذار قربان نبيك فنوا فوي එබයකන් එබෙක් ගෙදීන් එබෙක් උලමි ගොයි නූලමි ගොයි අමලතක බහට්ට මේ ගොයි දස්කො දෙවා හොවේ එමි මාර්ගන් මංගේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ෆොනි ෆවණි එම්මිහා ආලම් තක රහමතික මුග ඔරිහා ඉන්සානුන ජින්නීන්ගේ ගාතන් ඒ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ෆොනි ෆවණි ඉන්සානුන ජින්නී දුනියමතික එමිහුන්ගේ අමලත bahatan wigo nge nabiy sallallahu alaihi wasallam wani wara furihama yadakkawa debba Allah subhanahu wa ta'ala malaike bekalakum mi ummata deen dasko de mataka nofonuge hikmata kiyehi malaike bekalaku wadagen aharamege deen uganna dikku ko wanama bayakumi hum gunane ei malaike bekalek e malaike bekala ko alukun kura bideen haramen insanu nakan alukamen nukurwe ei mulin tafatu bayk insanu nakin mulin tafatu bay e malaike bekalun alukan kura den haramen nakan alukamen nukurwe ehmima Allah subhanahu wa ta'ala ge hikmat terikamu ila subhanahu wa ta'ala insanu ge gata jinni ge gata fanuwi Allah subhanahu wa ta'ala insi ku fanuwi insanu ge teremwa alorunge naslum wa nabiyyu fanuwi e nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wani wara furihamayen e risalek mistakuna hame forko debba ekalek faanu kurabbi gotaka boren baki molu gotakan ehe miheka nukurwe nalukame faharuga miheku bone faana timanna misalaka timanna tasbih namade kiya namade sunnatun sabitun namade qurani wara ikhlas teri kama ayku gai timana qurani henna mois e alukama ki e nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun e kale faanu qurwa fawa muwa alukama ka wa kan gowanama eki emihege bodala qiyamet dohoge jihene kame man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Aisha radhiyallahu anha vidalwani timan kalek faanuge mi ummatuga timan kalek faanu ulu vigo fiwa hin gotaka timan kalek faanuge amal fulu hurigo fiwa hin gotaka me hin alukame gens mi haku hin kame gens mi haku qiyamad doga mi hika ekam bodala jihene hemima ei kitamme man rangalo maqsadegga rangalo niyategga kurikam gowina mos e nabiyya sallallahu alaihi wasallam dekke gota khilafa korakam wanama ei gohe e magfurudume komme magfurudume wani narakat emima visnalawa algomenna medu durusil imanuga men hadith Anas bin Malik radhiyallahu anhu vidalwani jaa thalathatu rahtin ila buyut an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasaluhu an ibadatihi ekale faanuge ashab bekalunge teren tim bekala ko wadagen nevi ekale faanuge gekolota ekale faanuge ami kambalunge gaata wadagen suwal korbi nabiy sallallahu alaihi wasallam ge alukam hunna gota be hegotun ekambalun
etin be kalon lan khabar devi nabiya sallallahu alaihi wasallam re alkon korabawai kalifan nidi korabawai kalifan roda hippawai e kalifan roda no hippawai sunnawai e khabar devu ma aguga ekkala be kalon nan hifuloi param madu alukam ke nabiya sallallahu alaihi wasallam korabawani emima e be kalon vidaloi أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم أهرم منكم بينه النبي صلى الله عليه وسلم قال له فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الله سبحانه وتعالى وني كلامك على كلامك رسولك فافة منها فافة فسواد الوافع أهرم منك أبد فافة كريم كريم تبي ميهون أهرم adi kelege fana gore ma gadala ma wargade masiki kuranje henu hiye ma gade ma wargada alkanta kuranje henu hiye warang hibwara josha ko gai ege tene ikak guni amma ana fa usalli al-layla abadan timanna abadu was re alkam kunumuge hunnani nidinu qur'anane abadu re alkam kunumuge ekkote ko smuni dana faqala al-akhar inni asumu ad-dahr fala uftir devana miha gone timanna muli aharadu rodeshe hunnana ekgodaka ves timanna roda dukon nudana muli aharadu rode aneka timana miha gonani ana a'tazilu nisa wala atazawwaj timanna ekgodaka ves anghenuna kariye nuwanu kamijen qur'ana me timan hunnani allah subhanahu wa ta'ala ngalweti bumuge e khabar nabiya sallallahu alaihi wasallam en iwoda gannawani wagutum e nabiya sallallahu alaihi wasallam ko faiz korwa kalifan minbar kolan ara wadagi khutbah deboni wa'ade deboni nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith ukraboni antum alladhina qalu kada wa kada tibame hunge tere miweni tibame hunge tere mihaku miweni mihaku e kalifan ge ummatuge mistakonna nasiha debwa go bisnala waki kommi hekkamen nugune henamos tibame hunge tere mihaku hiye buni mifade hadith ukraboni henamos e nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan kodewani ege hurinu bawe antum alladhina qultum kada wa kada amma inni la akhshakum lillahi hamakashawarum timan nabiya sallallahu alaihi wasallam tibame hunge tere allah subhanahu wa ta'ala emme khushuwat teriwa farataki ila subhanahu wa ta'ala emme kuttame wadagen nawas farataki lakini asum wa uftir timan kale gfan roda hippawme timan kale gfan roda no hippawa sunnawme wa usalli wa arqat adi timan nabiya sallallahu alaihi wasallam re alukam beskorwome aram beskorwome wa atazawwaju nisa adi timan kale gfan anghiruna kan mis badawa gannawme faman raghiba an sunnati falaysa minni timan kale gfanu ge sunnatu muno barala fi mihaki timan kale gfanu ge faratu wa mihnune e nabiya sallallahu alaihi wasallam ko faiz korwa hadith ul korebi timan kale gfan roda hippawme timan kale gfan roda duka beslabu timan kale gfan realo kam beskorwome nedi beskorwo aram beskorwo timan kale gfan anghiruna kaynes ballawa gannawa hem ekale gfanu ge sunnatu faman raghiba an sunnati etaga sunnatu ege mane ki ekale gfanu ge gokkolo ekale gfanu ulu vi goi e magum muno amarala fihiki ekale gfanu ge faratun bariye ge wami mulin ehe mihin enai qiyamat doga enai kuri kamen ena bola enege bola la jehel emima lobeti afna aftunne aharmen ge nabiya sallallahu alaihi wasallam kam kuri magum kuriha alukan take beskuri we to masike kuranji e nabiya sallallahu alaihi wasallam kurabwa fa wa kan tatta e kalefan kurbi magu ei emme rangalu goi rangalu e ashabe kalum wadagen nevi waran hibwara joshuga alukan kurumuge ruhuga henamos e ki rangalu gotenu hebima abdullah ibn amr ibn as radiyallahu anhu wadagen nabiya sallallahu alaihi wasallam ge aluga dannawani timan kale gfan roden hunnu shibe komme duwahak
komme duha nabiy sallallahu alaihi wasallam ekale ifanan hadis ul korebe madu korebuma madu koramungos emme kuda menu abdullah radhiyallahu anhu ebbas me wada gennevi de duhun eddu horuma de duhun eddu horode evarun wes abdullah bin amr bin as radhiyallahu anhu bidalwani lakinni aqdir afdal min dhalik ekama ko timanaya kuladana ken libegen ve evre ma wargade alkan kurma ma wargade roda hifuma ehna mes nabiy sallallahu alaihi wasallam hadithul qur'ani la afdal min dhalik evre maki molugoten noy ehna nabiy sallallahu alaihi wasallam hadithul qur'an fa afdalus siyam daud emme rangalu emme mer rode ki ramadan mahu rode fahuga kon rode daud alayhi salam ge roda hippe bigoy ei deduwa hon eddu rode hippe rode hifam beruwa mi hak deduwa hon eddu emme gine nge rode hiba kam wanama deduwa hon eddu rode hifam mi evren gine kon no hife evren gina ko fikum wanama e nabiy sallallahu alayhi wasallam ge sunnatu muna murad ekale ifan ge sunnatun sabit roda hifum mahuge ega mahuge baratera sada tinduwas roda hifum tera sada fanara tinduwas roda hifum ekale ifan sunnatun sabit hama egota homa buraswati ekale ifan sunnatun sabit roda hibbegum hem e roda ka ki ei mihakan hifam beenu kam wana hifidana e horen gina kora kam wana ma deduhun eddo roda hifum gendam hama egota ashura do roda nabiy sallallahu alaihi wasallam ekale ifan madina en hijra kore biruga madina ge yahudin edo roda hifatam fenuni ekale ifan ge ashab ekaloran amur kore bi edo roda hifuma edo roda yahudi na wore muslimun hifuma awla kam bodu kam he ramadan mas roda fardu karma kuriga muslimun ge macca ashura do roda ki wajib tum barode efahu ramadan ma hoge roda fardu karma ko nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis ful korebi e rudu hoge roda hifam berum mi ha ko roda hifashe adi roda du kollam benwa mi ha ko roda du kollash ehmima roda hifam beenwa kam gwanama mi duwastaw haramenna roda hifidana ei nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun sabit wagam hame egota e nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun sabit wagen ebo hore ekale ifan am hinna kameni ballawakam adiki ekale ifan allah subhanahu wa taala wani ummatuge ehem mistakuna woren dinen kamen bedumuge hudda dibba e ummatuge komme firhenaka efahara kæveni kurun halal wegen wani hataru mi hunna enaya halal kæveni ko gemulu efahara hataru mi hunna ennama wes e nabiy sallallahu alaihi wasallam e uren gitura kæveni balla wegen hudda allah subhanahu wa taala debi e kale ke bana khas hukume nasarai ebami hunge alugari Allah subhanahu wa ta'ala ebami hunna debba fawa rassai emihum munu abrali emihum nasara enge fadiri emihum gunegen gulane timanna men kavene no korana men timanna men ki Allah subhanahu wa ta'ala ngaluwe tumuga tibe emihum em kavene no korana ekamak emihum kavene no kono sabun Allah subhanahu wa ta'ala ebami hunna laana debbi ei ekalayange emihunna halal korebi kantatak emihun munu abrali ila subhanahu wa ta'ala ge huriha nabiyu e nabiyunna ke kæveri ballawage mulwa be kalungam galebbe em nabiy sallallahu alaihi wasallam hadithul qurba fa hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa wat-tayyib timan kalefana dunya matiga lobi quraichi kam galebune timan kalefana abi kambadu adi mir wasdawaichi atar sen mirus doaichi ehmi manasorain ebe mi hunge amilla nafsak ma boda gadeve gachi
Allah subhanahu wa ta'ala haram korba fa Allah subhanahu wa ta'ala halal korba fa kantat tabis aba mi ga milla nafsan haram ko gati em Allah subhanahu wa ta'ala aba mi honnan ekan dati mudabu kam ekam galemme ekam sabon emihun ge dudum gunamun dani timanna men anhenu naka kaire nuwame hennam wes faruda ge furagahum eta jarima hingamun dani emihun Allah subhanahu wa ta'ala haram korba fa wa etak kam ekuramun dani e Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga halal korba fa wani kaameni kurum halal korba fa wani ege idukolo zine haram korba fa wani ehme islam dinu kame haram egen anneruga ekame halal gotu kurumuge hudda Allah subhanahu wa ta'ala debba fa wani insana ge jinsi gariza hudda gotu fuddumuge hudda Allah subhanahu wa ta'ala debba fa wani egotu ge matin insani naslu feturige annani adam alayhi salam feshi mihku huriha emennaki aluwerin kamugo wegen huriha emmen kaaverenuko tibekam waanama mi insani darifas kolo fetrigen daana kihinet aharakum mihum marum gos emmen neti daani nut hem Allah subhanahu wa ta'ala ge insanu khalqu qurba insana ge fitratu ga labwa fa kamen gei insanu ebbayeko anebbayeka lobilim anhenu nafirhenu kaaveni ge zariyaen e gulun Allah subhanahu wa ta'ala wani halal korbawa hemi muslimun migunani kaaveni qurash nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ga barolwa wani zuha mumuruga enage hashiganuga ara bar josh horiruga kaaveni kuram e nabiy sallallahu alaihi wasallam barolwa fa zuhanunna ya shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ezwanuna tebami hunna kuladana kan bigin wa kam wanama kamen qurash yawa falyatazawwaj awa kamen qurash ei tibaya wa rakkater kamek tibage beluma tibage farjan bigin wa rakkater kamek ekam tibaya kuladana ge nuwa kam wanama dengoti kon kamek dengoti roda hifu ikin gotaka e edum fuddumen nonna Allah subhanahu wa ta'ala halal korba foni kaameni ge zariyain ene ge jinsi gariza fuddu ekam ene kuladana ge nuwa kam wanama dengene oti roda hifu ei ene takawa addana ifadech roda eki ene takawa addane evima islam dinu ga bada bar olwa fawani kameri kuruma ekei dei tinai hatare era beenu maraka kameri kurum henna mois adulu veri vekam guwanama huriha aminge meduga adulu veri vekam guwanama enenge kulodalakam hurikam guwanama kameri kurum masale nei hemi ma halumenge deenaki dobeti afuna aftunne war mativeri mer rangalo deene e deenega insana diriulene huriha janibe huriha gotakun furihama korwa fa wadine ilahi dine nasarai ebani hun haram wege kantattakun Allah subhanahu wa ta'ala wani story hun midinuga ila subhanahu wa ta'ala halal korwa fa wani ei insani fitratuga ekan labwa fawatibe ila subhanahu wa ta'ala ekam ruhiwadigen fawatibe hema dobeti akhunne e nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sunnen ei kameni kur roda hifu hame egota re alukam kurum gavis baki hadde ge tere konnenche ene gamida nafsan haggota ke gonna ene gamida nafsan aniya berwege nuwan hemi nabiy sallallahu alaihi wasallam nahi kurwa fawani re alukam kurumattaka teduwa hunna miha wis ene nidijehebe bechkam waanama den iturar namaz koru enek macha wajib wani oshowe aram koru e fahuga ena namaz quran e miharu algon me dekki huriha wahakai roda hifuma namaz koruma reyalukam koru hama egota kaameni koru mi kantata ke mi
insana enege fardu alukanta fiyawa den anna kantat maneki insana en Allah subhanahu wa taala fardu korwa fe reka dual fas namaz e fardu fas namaz kurmattaka kurmakan ene dati undagu kamel libige nuwan ei ene Allah subhanahu wa taala fasih ko deba fa kamel reka dual fas namaz kurmaka mihekan undagu den nuwan ehna mois sunnan namaz kurmuga ene kuradana be min warakun ene kurumbi ere gamin amil nafsa ma burawa gotan ekan ko genwan em Aisha radhiyallahu anha ge arhum riwaya gan hadise gannani ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga emme lobetikam boduwegen wa amalaki ei kuda amalekam govinam vis daimi gochegga kurave alukamki එහෙම ලොබට යන්නේ අහරෙන්න වර ගින ෆෙන්න මන්සරේ බයි සුවාණු බයි මිස්මීහුම් ඉස්ලාම් දීන ලෝබි ජෙහිගෙන් ඇස් අලුකම් කරම් ෆෂායරුග එන නමාදම් මිස්කිතන් ඇස් අලුකම් කරම් ෆෂායරුග වර කිවරා ජෝෂුග අලුකම් කරම් මිස්කිත බංගි ගොම කුරින් ඇස් ෆුරතම් සෆුග නමාද කුරාන් ඉහු සුන්නතා ෆහු සුන්නේ කුරාන් බරාබර කුරාන් දුවස් කොලකුම් මදුවම් ගොස් එක්කල සුවාණා එක්කල වීහා මිස්කිතුන් ගෙල්ලිගෙන් ගාදාන fahungos enega kuriga hori halata hore dashdarajekan ena vettifun ei enega amilda nafsan undaguwa waran ekan ena koram feshi hebima kuda minwara konnama wes enega ekamuga matiga sabitu we warakan ena sunnen alukanta koramu gendamwi e alugon mennan Allah subhanahu wa taala sharu koraba fa wagoteki alugona du'a ki alugon emna kiwes dinu matiga sabitu wa baikamuga lebum alugon emna kiwes maruge matiga la ilaha illallah mi kalima ikhlas sirkama aykuga kiumuge tawfiq dibigin wa minkum gelebun hada subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh